دەمباش خوندەکارێن منین هێژە مامۆستەرانی ئەمە برانشێ بیرکاری بدم وایە رەفا هەفتێ ئێرۆ ئەم دەست وانایە خۆنا یەکەمین بکن جەمما هەژمارên خۆزایی هەنا ئەمێ نەها ناس بکن ئەف هەژمارên خۆزایی ناوێ وێ ji ku derê hatiye dema ez dibêjim hejmarên xwezayî çi tê bala me xweza niha em vegerin berî 1000 salî cemma mirov hejmar nizanîbûn hejmar çina û ne navê wan jî nizanîbûn hingî jî zarokê wan hebûn darê wan hebûn sewalên wan hebûn rojana dema zarokê xwe dixwesta bijimêrin her zarokeke xwe beramberî wê kevirek di hejmartin danîn aliyekî ka mêzinin dema êvarî de zarokê we giştî hatine malê yan jîna wilo jî dema darê xwe dihejmartin dema sewalê xwe vî awayî mirov dît inû zehmetiyekê di jiyana xwe de dibînî hingî rabûn komikeke nû yê hejmara dîtin navê wê xistin komika hejmarên xwezayî cemma komika hejmarên xwezayî ji vî navî hatiye ji xwezayê hatiye dema ew zarok dihejmartin ew dar dihejmartin ew kevir dihejmartin hingî me ev komik me nav lê kir komika hejmarên xwezayî em niha nas bikin komika hejmarên xwezayî çi di nava xwe de digire me got dema yek zarokeke wî nebe wê hejmara sıfır diye de dema zarokeke wî tenê hebe hejmara yeka dema du zarok bin wê hejmara di do wekî dî sisê û her ev komik bê dawiye em zanin komika hejmarên xwezayî komikeke bê dawiye ev komik helbet semboleke wê heye me hat me xiste hundir wê kevanekê de me sembolek dayda me sembola wê xist na yeksanî ji sıfır dest pê dike heta bê dawî carna 1000 darê wa di bexçê wa de hebûn komika hejmarên xwezayî cema komikeke bê dawiye sembola wê naya ji sıfır dest pê dike heta bê dawî cema em niha werin komika hejmarên xwezayî em ser rasteka hejmaran nîşan bikin nîşankirina hejmarên xwezayî li ser rasteka hejmara nîşankirina hejmarên xwezayî li ser rasteka hejmaran em hemû zanin rastkêş cema rastek çawa heye bi vî awayiya li vê derê em sehmekê kartînin li vir hejmara sıfıra wê mînakekê din ama wê bêjin ka cem min xala a nîşan bike cem wê bêjî wê mînaka aynê halo wê bêjî xala a nîşan bike ku beramberî hejmara pozitif 4 be xala a beramberî hejmara pozitif 4 be em ê ên rasteka xwe çê bikin em ê li vê derê pozitif 1 li vir pozitif 2 li vir pozitif 3 vaya pozitif 4 li vê derê pozitif 5 cem min xala a dibêje beramberî pozitif 4 vaya hejmara 4 li vê derê xala a dikeve mînakeke dî got bêje me xala bî beramberî hejmara duan e em ê ên li vê derê xalekê çêkin li vê derê xala bî li vir dikeve cema hejmarên xwezayî me got sembola wan naya ji sıfır dest pê dike komikeke ev komika hejmara bê dawiye hejmar cema bi dawiya wa tune ye cema nîşankirina ev hejmarên xwezayî li ser rasteka hejmara dest pêkê me rasteka xwe xêz bikin rasteka me sıfır dest pê dike heta bê dawî mînakek dana me dibe xala a nîşan bike ku beramberî hejmara çaran be vaya xala a nîşan me kir beramberî hejmara çaran mînakek dî xala bî beramberî hejmara du vaya xala bî beramberî hejmara doyan em niha werin
درباس ببن گود بیجه ده هجمارین خوزایی دا هیز. ده هجمارین خوزایی دا هیز. هیز ده واطایا چه؟ جمع گونها مگود دو لبانی آوه هیزه که دیسه دو هیا. اوناکه اندامین هیزش چه پیکته؟ اندامین هیزه جمع دو او سرگه و او دوام مزن ام بجنه و بنگه. همو بگشتی ام بجنه ده هیز. چاوه تی خوندن دو بهیز دو. مینا که کدی جمع هیا گوز بیجم سه بهیز چار. مینا که کدی پنج بهیز سه. بنگه دست به که تی خوندن دوره هیز. سه بهیز چار. پنج بهیز سه. امی چاون ها و هیزان وکن. از نها ورم از بیجم دو بهیز دو. تی واطایا چه یکسان بون. ازی دو جارا و بنگه هفدانا هفکم. دو هفدانا دو انجام درد کوی. دو هفدانا دو انجام چارا. گنهم گود دو به سه یکسانی. ازی سه جارا و بنگه هفدانا هفکم. بنگه تمو دایم امول قاسی ده بقاسی هزه ام هفدانا هفکم. دو هفدانا دو هفدانا دو یکسانی. دو هفدانا دو چار. چار هفدانا دو هشت. نهم بیجن سه بهیز دو. نته واطایا سه هفدانا دو که الورته واطایا سه دو جارا هفدانی هف بوا. سه هفدانا سه جمع نها. اف ته واطایا هیز. جمن هیز ج سرگه پکته و جبنگه. بگشتی ام جرد بیجن هیز. چاوه ته خوندن سه بهیز چار. پنج بهیز سه. دست پیکی ام بنگه دبیجن دوره سرگه هاوی. چاوه ام ودکن جمع دو بهیز دو هفدانا دو یکسانی چار. دو بهیز سه تی واطایا از سه جارا دو هفدانا هفتکم. دو هفدانا دو چار. چار هفدانا دو هشت. سه بهیز دو تی واطایا از سه دو جارا سه هفدانا هفتکم. سه هفدانا سه جمع نه. دهینداری آمده جمع دوباره که اند کومک قطعندنا کومکارا و فرق و جداهی آوان. اف درفا ششه دا ما بریا. جمع تی بیرا ما امنها دست پیکی ببن. اف واهیما تی هیمایا اندام. و جمع کومکا کنها هوی. کومکا هجمارا سید ناواویده. هجمارا صفر و هجمارا پنج. لوی داره گو هجمارا هفت مرحبی. نها از کارم بیجم لوی داره سه اندامی کومکا آیا. واس سه اندامی کومکا آیا. جمن هفت نها وک جم هجمارا هفت هیا ند هندروی کومکی دیا. از عین وهیمای از خیزه کلی بدم نه اندامی کومکا آیا. اف درفا ششه دا مبریا هیما اندام و نه اندام. جمن اف هجمارا سه و پنج و صفر دهندروی کومکا آدانا. اف همو اندام کومکا آنا. جم هفت دجدر وی کومکی امر بیجن هفت نه اندام کومکا آیا. جم دما کومکا کبه اف کومکا و لوی داره کومکا بی. لور بی بن کومکا آیا. جم از کارم بیجم بی بن کومکا آیا. جم هلور کومکا بی بن کومکا آیا. گون هلور داره جمع کومکا که دیه بی سیا ام بیجن سی نبن کومکا آیا. جمع هما اندام دنابرا اندامه کی و کومکه که دا ام بکار تینن. هما بن کومک ام دنابرا دو کومکان دا پیک تینن.
ev pîwîstiya wê ji me re heye ji bo hîndariya xwe çareser bike. Xwendekarên menî hêja kam hîndarî rûpela 11 bi hev re çareser bikin. Cema pirsayek emî dibêje va valahiya bi hêmaya endam, ne endam bin komik ne bin komik dagira. Cima li vir sıfır. Sıfır em ê endam yan jî ne endam em ê bikarînin ji bo endamek teniya. Sıfır endamê komika xwezayî endam li vir. Sê belavî pênc li vir endamekî teniya. Em ê yan vê hêmê yan jî vê hêmê mê bikarînin. Cema li vir kerta ker ne endamê komika hejmarên xwezayî ne. Dibe bi komika fay yan jî em bêjin komika vala. Cim yan komika yan jî ne bin komika hejmarên xwezayî. Em zanin komika vala bin komika hemû komikên hejmaran e. Sıfır bi hinok heft li vir ne endamê komika hejmarên xwezayî. Li vir sê goşek danema, milkêşek û damek. Li vê derê ev her sê ne bin komikên hejmarên xwezayî ne. Li vir cima endama du lê du komikê de ye li vir bin komika hejmarên xwezayî ye. Dema ev hêma cima hebe ev jî dibe komikek li vir komika du bin komika hejmarên xwezayî ye. Cim min li vê derê dibêje hêmaya rast yan jî şeş. Sê bi hinok pênc endamek komika xwezayî ye li vir şeş e. Ne endamê komika hejmarên xwezayî ye. Li vir komika sıfır bin komika hejmarên xwezayî ye bin komika. Dibe sıfır yek girtin yek du sê tena xwe bin ev komikên hejmarên xwezayî ne li vir şeş e. Pirsa sê dibêje ka va cîmer dagira. Cema yan jî encamê wan bibîne. Çar bihêz sê tê wataya ez çar sê cara hevdana hev kim. Hevdana çar. Çar hevdana çar şazdeh. Şazdeh em hevdana çar bikin wê şêst û çar mir derdikeve. Heft bihêz du yani heft hevdana heft. Yeksanî heft hevdana heft çil û neh. Yek bihêz pênc. Ez ê pênc cara yek hevdana hev kim. Va bû sê çar pênc. Cimin yek hevdana yek yek. Dîsa hevdana yek yek hevdana yek dimîne yek û dîsa hevdana yek encam dimîne yek. Cimin vî away me hîndariya xwe bi dawî kir ez hêvî me wejê sûd wergirtibe hûn bimînin di nav xêr û xweşiyê de.